Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sining kamata malabi anran selesur malabi insyaallah padang kere masir pungalatan. Rilalana yiwani ma barakai angkani mutamaiwi malang ke-26 bulan suci Ramadan. Memori segi igana pakasiwiang angkai ripapuri rilalan na iya ular ramalangi angkai na tarima pengalataan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nareko irita lisat nama sigita mapamula ni tadan na tasik dicik diberatkan seorang pelari nariko makalaringi tawe biasa tasisaku tasaratu tabiro letue kipinis ede nasiaga. Tetapi biasana nariko wani-wani maka 20 ni anna loyate biasa makura engka hadir makun rayi. Nasabak magai nasabak sibu ni mabepa. Tetapi alhamdulillah masih kita megamu makun hadir. Padahal seandainya maelo irita apalang engkewe melo nawereki pungala ta'ala rilalana yewenniwe yeneritu Allah memberikan pahala 40 tahun. Nawereki pungala ta'ala apalang to engkewe maka siwiang masempaja tarawih rilalana yewenni mak berakae yeneritu Allah memberikan pahala selama 40 tahun ibadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melori rantai rilalan ayo tumak barakae. Inaritu ada 12 golongan yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan hanya satu golongan yang selamat. 12 golongan ripatoko matur ya srimonrina pungala ta'ala na ye kesit limi bawa golongan selamat. Mudah-mudahan tongke hadir rilalan wenyewe termasuk dalamnya golongan yang selamat. Nah, sabab namun 10 sedi de na salamat na yekisit ni salamat namun cedi ya pwede mo. Tapi namun mega salamat narikotannya to idi non roy asalamatan. Tetapi dari sekian golongan yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala ini hanya 2 titik berat persoalannya. Yaitu pertama hubungan kepada Allah dan yang kedua adalah hubungan kepada manusia. Engkau rupa tahu maka si hubungan na lori pungala ta'ala na yekia ditosiha na maka si hubungan na pada na rupa tahu. Atau sebaliknya engkau tahu maka si hubungan na pada na rupa tahu na yekia ditosiha na maka si hubungan na lori pungala ta'ala. Yan ay narampi pungala ta'ala rilal na akuram malabi duribat alaihi muzillatu aina ma tukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nasari ko tumanang atunangan tega-tega ki monro sangadinna to ang kewe pakastingiwi hubungan na lori pungala ta'ala dan niya makasing hubungan na ripadanna rupatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahsyuruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijalani. Ripatokong emananro pole riku burukna rigo angkana degaga limanna na niya dito gaga ajena. Niga to mapakor ripatokong matur sirmonrina pungala ta'ala haula illadzina yu'sunal jiran. Yenaro mananro to ang kewe padiran ni ati balibolana. Dito ang kematu maja apena maja atinna lori padan na balibola. Ipatokong imatur sermonrina pungala ta'ala di gongkana de gaga limanna de gaga 2 limanna dan niya de to gaga 2 ajena. Nah ini nak bayangkan
Akhirnya bawa lino nariko degaga limata, degaga jeta marjiki kedo. Apalagi mata sermondrina pung Allah Ta'ala. Ya naruh toton kewe si mata padirangi ati bali bolana. Karena itu na mega makukue. Ma bali bola dena si wada. Hanya persoalan perbatasan mematu si bangkungi si tawe. Sampai kotolia carana engkau to bali bola itu engkau to tim satu balak. Asal mapala si monrewe na pence si jaka. Mapala si monrewe na pence si jaka na ulang-ulang apa mapala. Ya. Bukame ko si tahu, isile palai bukame gana tanane tinala. Jadi mega to si sala nasaba iro tawe nala hakna pada narupa tahu. Ya, pada matu ini di rupa tawe nareko maka si yakiri pung Allah Ta'ala ada dua hal yang harus diperhatikan. Nareko to maka si yakiri pung Allah Ta'ala yang pertama ipakasingin yae, yang kedua ipakasingin carana. Sige contohna. Makasiro nyata kava nareko to mengaji di tengah benyiwi. Mengaji kiri bolata, tete 12, tete sidi, puragi masam pajak tahajud, maka silada niata mengaji. Nah, yeka kira-kira nariko mengaji ki, paki ki mi mengaji nariko tete 12 nyewe, saya kira naganggu tu bali bolata. Pada mato tu kemasigie, engka to mengaji, engka makutani wani makarfiko cara anak Pak Ustaz, yero kasih dewi semengaji. Nah, yeka ugoji jo kemasigie, mengkalinga te mengaji dan katuanya nasa tahu narik ukuran ni bate ti macarita nemur cerita na melupo. Maka repakasingi pangatata narik kode ni urus mengaji tak guruewi mengajiwe. Salah satu caranya adalah mendengarkan orang membaca Al-Quran. Tapi ini tuang kena monrori masigi aja tona to macarita cerita lo lino di padu pusadangi. Inarik ko to makasiwi pakasingi to pacarana. Tanggapan itu mengaji maruka sadangnya naganggu beli bolata matimro itu pun adalah suatu hal yang salah. Maka si niat tak mengaji tetapi diganggu beli bolata. Sedangkan ke anu maka siri papole nailor ki agama tak pakasingi cara tak papole apalagi nariko anu salami mana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang pertama. Ripatokong imatu resrimondrinna pung Allah Ta'ala arigo angkana degaga jarinna dua di mana degaga dua ajena. Yenaro menandro tuang kewe si mata padir ni ati bali bolana. Kemudian golongan yang kedua, yasyuruna min kuburihim ala surati kal khanazir. Ribatopong imatu resrimonrina pung Allah Ta'ala iya rotapana papada bawi. Nah, tentu biasa kita bawi Pak ya. Nyari kuang kato papada tapana bawi akhirnya matu resrimonrina irita. Niga to yero yenartu haulai ang solatihim sahun. To ang kewe tak kalupa rilalena sempajana. Ainar perlirsan agar ya tak kalupa rilalena sempajangi. Nah sabat to ang kewe tak kalupa rilalena sempajang ripatok ngimatu papada tapana bawi. Berarti nariko tak kalupa rilalena sempajang tapi bukmi sempajangi. Sedangkan kan nariko sempajangi tapi tak kalupa ki ibat tapa bawi ki apalagi nariko di mana to mas sempajang. Tentu ya wana po bawi nunrut. Aga ya setakalupa adalah sampaja. Narampe yang diguruta ada dua penafsiran. Pada tuan narampe pun Allah Ta'ala kurang melebihi dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'un al-ma'un. Riasanya takalupa adalah sampajangnya. Yang pertama, orang yang lalai dalam waktu sholat. Misalnya, tujuh ke darah tujuh ke galunge, tujuh ke kantor tapi ni waktu sampajangnya, timaka dah kiwacina pih. Isi ditomu ni jama-jamaku. Pura si matur jama-jamanan, sa Cina pin kamu pasti di melu jama. Pura si matur sa Cina pin dito ko baja watui. Tarumiolo, akhirnya tarumiolo nalabo watu sempajange, paca pura watu menina sempajang. Bangsana ye orang yang melalaikan waktu sholat. Sama ni waktu sempajange na ye kalina tomonya de na melo mas sempajang. Kemudian pengertian yang kedua riasanya tak kalubar dalam sempajang. Ya naritu to angke si mata capa-capai angkangenna sempajange rilalena wattuna atau tungeta. Misalnya, angka tau dina sempaja nasaba iya pa namelo mas sempaja nariko nisengilisan na. Ya, mega to paham apa kor tarik apa kor. Ana saya nasan lino jaji, kisa cupu sisa cenga na jaji lino lolo lisa. Padahal ya pun Allah Ta'ala pancaji lino lolo lisa namo dina cupu dina cenga. Cukup mengatakan pun fayakun, maka itu dunia dan seluruh isinya sudah jadi.
Oleh karena itu tak kalubar na sampajangnya ayena maturi patokko dia suri monrina pung Allah Ta'ala arigo angkana dega ero tapana papada wi tapana bawiwi. Kemudian yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, ari patokko manandro pole ri kuburuna arigo angkana riwerengi lasa oli ri pung Allah Ta'ala. Ayero lasa olina nariko mak depe tawe dega ga mule mak depe na taro ja bau na yero olina. Niga yero nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haula'il ana sabun. Tuan kewe sompawi berhala watuna tuor lebuk nalino. Tuan kewe mapak duar secara janna pungala tal. Tuan kewe jok kari kuburu ne ye kana suro to matewe melongi doang. Amya gato tiro anak dara kalolo jok kari kuburu masyarakat kubur asa jok kari kineneta melo doang. Aga na padangi kubur na kada nenek telo doangi kan nasaba mitan aje monrolino na dega aga madu tei kai. Padahal tu matewe dena galala melo doang ki meni melo doangan ni. Dena galala melo doangan. Yari ga jokka ri po ngaju kajunge maka da po kaju kajung. Iko mitu nasabari mulu pola da ko wida jokka na masong pasong pakiko. Ya, termasuk tu mai ga terjadi dari ko lalu resiti jembatan maka biar telo. Nah, biasa atau permakutan semaga nanya paustas hukumna iya sofiri oto kak nang kabula la koroti wola asal lalau ka koro mesti lepakan asabang kato ti maka biar telo maka diikut sama to ya. Nah sebab ini di ngkoli pangotomu di nakabia telo tau buat tuan ada magi nakabia telo nasabana yakini maka engka makuasa salai pungala taala ya mo beneng engka koro to miskir sa depena jembatange na nalepa mawerengi talo untuk nanrewi sekadar untuk makanan dia merigaga. Tapi tentu hal yang dilakukan orang-orang seperti itu engka mi keyakinan na lain sehingga napego ibasana yero. Benengi degaga pungala taala bawang tentu dia napakur. Dito ang kewe sompa berhala, sompa jukaju, sompa bulu, sompa di lain Allah Subhanahu wa taala. Ayana maturi patokong era serumundina pungala taala. Arigo engkana engkawi rivere lasa oli ri pungala taala ade gaga to mulim me mau yerbona lasanar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ribatokong manandro yaksuruna min kuburihim. Ribatokong pole ri kuburuna rigo engkana butunihim mislal jabal. Iyaro babuana papade bulue. Ya, babuana papade bulue. Idi na bawa nariko to mita to matampu maka lale tu joko-jokan. Atau kaidi na sendiri nariko megalata yande na tapaminri babuai malupo maka laling irita. Apalagi nariko ye matue ripatok pengire sermonri na pungalatala ayyara babuana papada bulu rupona. Dena nule joken sa papada bulu. Kemudian iyyara babuana pannowi nasaba ulat na niya balibon. Ni gaya ripatok pemenanro ye narato angkewe si matatahang sekena na de na pasti seket na rigong kana ang kawarampara na punay. Jadi pak na rigong kaseketa tapos sumema ni magasi. Asal na rabi ni watu ni pastu seket sanisap ganna ni wadi ri pastu magasi na sabah magay ajak kama na manche di bali matu. Yena na rampe pung Allah taala walladina yaknizuna zahaba wal fidda. To ang kebe mapunay ulawan na niya salaka la yunfikunaha fi sabilillah na de na fakeguna ri anu na kuriyo kung Allah Ta'ala batuan na ada dena pasusakan na pabashirhum bi azabin alim paca dioriyo manandro na sabab pacalan na kung Allah Ta'ala. Inilah golongan yang keempat. Tuang kewe tahang seken na. Nah sabayir ini umat Islam di Indonesia dua tuh kewajibata. Pertama membayar zakat, yang kedua membayar pajak. Nah, jadi pajak wajib itu risesena pemerintah. Nah sabab makanya kung Allah Ta'ala atiullah atas pakuri kung Allah Ta'ala wa atiur rasulah nan ni atap pakor serona pungala taala wa ulil amri minkum nan ni atap pakor ito maperintaiwi. Jenare ko na surat ipat desa bayar pajak wajah to magati. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ipakasingi reken na iro seketa. Sabaw pa na din makasing ayana maturi patokong rasari mondina pungala taala arigon kana iro babuana papada wi bulue nan niya babuana fanno wi balifon ibawa ulet. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, ribatopang manandro pole rikuburuna rigo angkana iro ajena monriase na iya uluna monriawe batuan ada ipatibali uluna tiba ajena. Niga yero nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ayena ro menandro to ang kewe tuor lebo na tanewe angka pegoi riasangi apa ngadingan. Ya, pegoi apa ngadingan angka na binena ati sapa mo paling. Ya. Tiga ya zina. Maka dia pun Allah Ta'ala la takrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Nah itu namanya garupa tawe, na sabak de na puas anu angkewe riwereng ri pun Allah Ta'ala engke sappa makung releng rigo engkana engka anu halal ribolana. Ayena matu na ita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tunai pamiraja engkar rupa tau ri pasadiangan daging mamata nama kebung dan ni yang katoi pasadiangan ni daging manasu nama kasing na ye ka iro daging mamatewe nama kebun si mata na pile na sabah mage iro perumpamaan na sa malaikat Jibril to ang kewe si mata mapangadi watuna tuor lebokna ye tanaiwe. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, ye naritui patokon manandro poler kuburuna arigo angkana mabolo kepurupana. Kemudian iya romatan nama kudarai dan niya babuana pennoati polir naka pacalan na pengalatan. Ni gaya ro nasa nabita ya naroto ang kewe si mata manre waramparan na anak biu biwewe. Agaya sa anak biu biu to ang kewe mati tomatuan na kemudian engka waramparan na salengat ki neidi isurok kalola biar na waramparan na ye kedeni aleng arigo angkana idi mi putawa manang ni idi mi manre manang ni na deni were hakna ang kewe anak bibiwe aidi na termasuk manrewi waramparana anak bibiwe patoko ki matur sermonrina pung Allah Taala mabolo kepu itapata makudara matata na nia bebuata penuh agi boleh raka pacalan na pung Allah Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah cukup disambungi. Nasabah 12 golongan ini akan dibangkitkan di padang mahsyar hanya satu yang selamat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.